Ripui lengkara mizo nu in pek na raw pui many som sang ni som ni pakhat Monday akhan Delhi mizo welfare roi tu te zingami pi Juliati is lungdar khwa Janakpur New Delhi tun COVID-19 ripui le na satlaya a in pek na afak kom le mai ama hi West Delhi a Guys House naya omania tun COVID-19 second wave a hian Janakpuria an Guys House chu tiruakin mizo zinga COVID-19 fanga dam lo te en kolna tin amang top maya tam tak chuan iris hoe mai anti hial nge nge ani pathian vena noya thun thlengin harsan na ala tok lawa mizo zinga covid positive eng moza tin an Guys House hi pantoin dama chuak eng moza tanoma ama chuan pathian hroina le ven himna wang lew lew ani ti ba ka soilo hetianga voini thlenga covid dam lo en kol thea ala om chu lomom ati thu pi Juliati hian the zoram voice ashila heti la hian vandoi tlak takin pi Juliati te unau zinga ate berchu thisen cancerin zembok aizol cancer hospitala ni tin thisen unit nga atanga unit sari pek nga in om mek thungani tunlai shlenga wanga hun khirta kara mangaya anunna atana thisen athlona miten an pek na sajia angai toin pathianin anhena lom thua soina atana ati ve thei tok ani a ngain Delhi mizo covid dam lo en kol hi athlonin katilo thailo ani ati ani inlo man ataw viau na ma se room man po pek hre lawa ama pantu telo en kol chu kati ve thiam tok ani tin Mizorama amizo puiten anaw damnana thisen athlona ni tin an pek wangot po hian positive en kol hi athiam tokin ati ve thei ang titurin a in pe ve ta top mai ane apasal fanau te point 100% in an thlopa Delhi mizo welfare atangin an mammo mask glove cap PPE kits damlo hruai kwalna transportation an tum sak vek boka chutiang chuan mizo covid positive en kol hi an nei deuh reng ane dam taka chuak an om renga lut tharanom zel boka pathian hroina zonga aphu loin tin alom emema tong taina lama ama lo hrever thin turin aron cha ani